Pasibayo po, mayop ayabak po kay katamungan. Kaniting Aldo, pagmasusyan tayo, ing Miyerkules de Ceniza, at umpisan tayo, ing 40 aldo ning Kwaresma, at tumayid kay katamu, king banal a Parumingo, kapamilataning pamaylasa, kamatayan, at pamanyubli ng miyebiyeng Jesus. King panalangin, idawon talo king ginutang Hesu Kristo, din kay katamong panalangin kaniting banal a Eucharistia, lalong-lalo na, ing kaya dawanana ning Santo Papa Francisco, para king kapayapan at kaligtasan daring bansang mayayalipit ning gera, lalong-lalo na, ing bansang Ukraine. Paunang salita. Pakamalan kong balayaning Diyos, karing dakal alugal ling tao, pamagmasusyendo ing karnabal karing tauling aldo, bayo ing Kwaresma, kambening dakal akainge at pamagsaya. Maralas, misusulod lang maskara para king okasyon. Dapat ngeni magumpisa ing Kwaresma, oras ban ilako tala ring kekatang maskara at irap ding kekatang lupa at puso, king Diyos at karing kalupang tao. Kaniting banal a panahon, pibulayan tamo, ing tunerang kabaldugan ding kekatang biye. Para king nano ko mabibiye. Magbibiye ko para king Diyos at para king komunidad. Banda ng tauliniting misa, mayagkat kayong tanggap abu, karing kekong kanwan, kambening panagkat, asisyan yulat painggulutan, dingke kayong kasalanan, at salpantaya kayo, king mayap a balita. Iwaksila ring sablang maskara, tuklasan ing tunayong pangatawo, anting Kristiyano. May kamasabal kayo, king metong at metong, anting balayan ning Diyos, alinigtas ng Jesus, aginuta mo. Talakad tamo po ngeni at ikanta tayo, ing dalit apamuklat. Sana
Kilagin pa ang anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing Diyos tapatiya at mitnong kamulog, lunos at pamakidamayan. Ing anak ng Yesus kapilanman eyawa at ali. Kaya parati ang wa king Diyos. Iti yung sangkan nung bakit sasabihan tayo ing kaya katang wa king Diyos kapamilatan ng Yesus. Ing kapayapana at sika naning Ginu manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimo rin. Manalangin tamo. O Diyos ning biye at ibaning pakalulo, pag nasan mong maging malaya ring sabla mong tawan at mibiyebe anting banal mong balayan, kaniting panawuning Kwaresma, ipanalangin mi keka, kalagan mo kami, king buklod ning maimot ming nasa, king dangalan at upaya, king pibandyan at kuswelo. Ipayabot mong mibiye-biye kami, king biya ning anak mo, king pamanyuyo, karing kapara ming tao, at king pamiparangal kaya ka, o Diyos mi, manggaman, king alanangga. Amen. Lukluk tamo po at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Joel. Oneng agyang ngeni, ngana ning Ginoo, sumisi kayo at magbalik loob kanako, king mabilog yung puso, at kayabe ning pamag-ayuno, kiyak kayo ampon lungkot. At gabakan ding puso yu, at aliwa ing imalan yu. Magbalik kayo, king Ginong kekong Diyos. Maganakaya at mitmo king lunos. Mapibaba tayo, at tutuparan na sablang pangako na. Manatili yang mamatawad, kapilanman at eya biyasang mamaruso. Siguro ing Ginong kekong Diyos mikaduan niya loob, at kayabe ning dakal apupul, ing bendisyon na, ke kayo ibyena. Kanita iyain ko king Ginoo, alak ampon binutil. Panye ing trompeta king babo ning bundok ning Sion, iyutos yu ing pamag-ayuno, at maus kayong pulong. Tipunan niyong miyabe-abe ring memalen, isadyala para king banal a kapulungan. Makatwa ke kayo lang ausan, anak ke kayo lang tipunan, pati na ring sususong bingot. Agyang ding bayong miyasawa, lakwan dalang balero, at sukat ing datang lo. Ding pari king Ginoo susuyo pilatan ning altar, at ning pasbul ning templo, paboren lang tumangis at manalangin. Ginoo, malunos ka king kekang balen, emoy paintulot ing insultuan da kami, at kalyan ding aliwang bansa, king kapamilata ding karelang pamagsalita. Nuya ka rin ing kekong Diyos. Kaybat, ing Ginoo pakit yang masabal king bansa na, karing memalen na, malunos yo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Malunos ka kanako o Ginoo, uling mi kasala ko. Malunos ka kanako, o Ginoo, uling mi kasala ko. O Diyos ko, malunos ka kako, ulining alang kupas alugod mo. Ulining maragul alunos mo, wasan mo lang kakong kasalanan. Linisan mo ing sablang kakong karinatan, at patawaran mong kakong kasalanan. Malunos ka kanako, o Ginoo, uling mi kasala ko. Balo ko lang kakong kakulangan, at ding kakong kasalanan. Parati lang atyo, king kakong kaisipan. Mi kasala ko laban keka. Bukod mong keka kumikasala. Depat ko itang emayap king arapan mo.
Inya matulid ing atulan mo ko. Malunos ka kanako, o Ginoo, uling mi kasala ko. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibyemo ka ko. Emo ko tatabi king kekang arapan, eme lalako kako ing espiritu mong banal. Malunos ka kanako, o Ginoo, uling mi kasala ko. Ibalik me kako itang tulang bunga na ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto king sablang kaburyan mo. O Ginoo, saupan mo kong magsalita, at idalit ko ing kapuryan keka. Malunos ka kanako, o Ginoo, uling mi kasala ko. Ikaduhang pamamasa. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, at suka miketi bilang pekakatawan ng Kristo. Ing Diyos yana mismo ing mamaus kaya kayo, king kapamilatan mi. Alang-alang kang Kristo, makikasundo kayo king Diyos. Eya mi kasalay Kristo, dapat alang-alang king kaya katamong ikakayap, tinuring neng makasalanan ning Diyos. Ban kaya beno, maging banal tamo arap ning Diyos, king kapamilatan na. Antina ning kayabe kami, king obra na ning Diyos. Ipakisabi ming mayap kaya kayo, king eyo payalan kabaldugan, ing grasya at ing gapyo kaya. Uling in Diyos sasabyan na. Pekiramdaman da ko, king oras akarapat dapat kanako. Saupan da ka, king aldo ning kaligtasan. Makiramdam kayo, ngeni na ing oras akarapat dapat. Ngeni na ing aldo ning kaligtasan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapong ini, ibang parangalan ng mayop, abalita. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko. Ibalik me kako itang tulang bunga na ning pamagligtas mo. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antimurin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Mateo. ligaya keka, o Ginoo. King panahon na ita, Yesus nga nakaringkay ng halagad. Ingatan yung eyo pagparangalan arap ning balen, inanumang dapat yung kabanalan, para mayawus lapansin kaya kayo ring tao. Uling nung makanyan, ala kayong paninayan pang ablas, king ipayong at syubanwa. Inya, nung maglimos kayo, king taong pakakalulo, na panyabyan. Makanya ning daraptan daring hipokrita, karing sinagoga, at karing dalan. Daraptan dayti balang tanggap kapurian karing tao. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, tinggap da na kaya tipa, ing karelang ablas. Nung maglimos kayo,
Daptan nyo itasanang enabalu agyang ing matalik yung diling kakaluguran, ban manatiling makalihim. Ablasan na kayo ning ipayo king lihim, manakit king daraptan nyo. Nung manalangin kayo, yulapakyapusan ding hipokrita. Maburilang makatalakad manalangin ka rin sinagoga at ka rin sulok dalan bang kanita pakit lamu ka rin tao. Yung katutuan sasabihan ko kaya kayo, tinggap da na kaya tipa yung ablas da. Nung manalangin kayo, munta kayo ka rin kwarto yu, sarayang pasbulot manalangin kayo king ipayong mayakit. Ingipayo king lihim, manakit, king kayang daraptan, ablasan na kayo. Ilapakyapusan ding hipokrita ng magayuno kayo. Papakit ding makalunos la itsura, ban kanita abalo da rin tao, king mag-ayuno la. Ing katutuan sa sabyang ko, kaya kayo, tinggap dan na kaya tipo, ing karelang ablas. Manimu kayo, manyukle, ng magayuno kayo, ban kanita era abalo ring tao, king mag-ayuno kayo. Nunemu ingipayo, king lihim, manakit. At ingipayong manakit king kaya kayong daraptan, ablasanan na kayo. Kapatading maip ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian ke ka, O Kristo, lukluk tamo po't makiramdam keng pamilya. Apansinan nyo na po siguro, papansinan nyo ka rin kaya katamong dalan, takagkayakit ngayon ni sabit-sabit. Bayo pa eleksyon. At tinang sabit-sabit. Posters, streamers, tarpaulin, at miyayaliwa po. Miyayaliwa na yung pagparangalan da. Miyayaliwa na yung pagparangalan da. Reting sabit-sabit. Nang kaya po isipan ko po ito, magsasamay Islamo din May pasarya ini, king makanyan, ibuklat daning makanyan, imeto nga maragula tindahan, piyesta king lugar ini, o kaya datanging maringal abisitang iti, o ring laman da rin kaya katamo pong miyayaliwang sabit-sabit po. Miyayaliwang gimmick nga tamo, miyayaliwang pakulo, ing midadake ban ayanunsyo o ay pabalo ding metong abage. Dagdag mo pa ding dakal, advertisements, patalastas ki radyo, telebisyon, aya kakita mo, ng malbeta mo TV. Nung nino yung pinaka, the best quality brand, pamanga niya yan, malan niya yan, orang-reng laman, daling kaya katanga kakit mo naman anunsyo, pabalo ding metong bagay, pagparangalan de, ing metong produkto, etc. etc. Dagdag pa, nganing eleksyon, nepo, miyayaliwa ng kandidato, di nga kakita mo kanyan ka ring panyabit ng posters, etc. Kapatid, kingkakatamo pong kapag masusyan yan payalala ng Yesus. King ebanghelyo, pangas kanong king pamanyapat mayap. Na po, o ngawus ning ebanghelyo San Mateo, gawang kabanalan. Nalareni at lula po. Pamaglimos. Number 2, pamagayuno. Number 3, pamangadi. Na po, rening gawang kabanalan, ayawsan ning kaya katangibang aws ning kaya katangibalyong ngeni, iwasan po kanu, iwasan pa mo, ing pagparangalan. Dating atlong maya pagawa o dapat kabanalan, ela po kanu dapat pagparangalan. Ela dapat pagparangalan. Ning mga di ka, nga nang makanyaning nga pong gino, o nang maglimus ka, dapat agyang itang kaya kampe ka matalik ka kakaluguran, nabalo. Dapat manatiling makalihim. Number 2, ning manalangin. Dapat kanu, magkulong kaking kwarto, sa raming pasbol, at nga pong ginong makalihim, yang manakit king daraptan mo. At ablasan na ka. 3,
na magayuno ka, fasting. Kapapakit makalunos, tsura. Manyukle ka nga ng makanita, mandilo ka nga ng makanita, at maayuno ka, itang ipamong manakit, yamong makibalo. Impayabot na po ng kakatamong ebanghelyo, karulang kapatid, itayong metong karing titimid na. King Diyos sa tahimik, mo na kailangan ing gumimik. King Diyos sa tahimik, mo na kailangan ing gumimik. Bakit? Ing Diyos sa kakitnet ababasa, ing puso tao, wala. Balo na yung laman ng kakatamong puso. Paipagal na kamong man kailangan, potang kekang pagparangalan, ing kekang gawang kabanalan. This serves as a warning to all of us. Karing kekatamong gagawang dapat amayap. Dapat pagparangalan, uling ing Diyos, balo na yung laman ng kekatamong puso. At bandang tauli, ing Diyos, iyang mablas, ablasanana, reting kekatamong dapat mayap. Gustong gawa mo, o pepayabala ka pa, king naman kailangan, sasabihan tamo, sayang nga tamo, sayang. Halimbawa, pepapinturan mo yung pader, kay ba't lasakan dyan mo pala? Sayang. Seli may pang notebook, impaunakan mo, sayang. Seli na niya palang imana. Pigluto mo yung pagtuan, naman palamangan, sayang nga tamo. Sayang mo. Gustong diniyan mong pansin, ingay naman kailangan. Ingay naman kailangan. Makanyan man kapatid, kingapong Ginoo. Pasibayo, balo na, ing laman ng puso ng tao. Gusto na po itang apayabot mo king Ginoo. Ing kaya kang kailangan na rin bawa, king kaya katang pamanalangin. Uling no balo, deti nun anting pasyag ng kaya kang pamanalig, at pamagtiwala king apong Ginoo. King Diyos at tahimik, nampin kailangan pa ing gumimik. King Diyos at tahimik, nampin kailangan pa ing gumimik. Kadwa at katatawlian, pangumbira na naman ng kiyakatang ebanghelyo yapin ini. Na naman yung daraptan tamo. May tutugma, may yakma nga tamo. Maya patangka, king maya pagawa. Maya pakasasangkanan, king mayap akararap tanan. Sapat, ing mayap kagagawan, ing kutang nanong intensyon mo, nanong tangka mo, at gagawan mo ito. King kaya katamo pong tradisyon ng ting Katoliko, king moralidad. Sapat, ing mayap ing gagawan mo. Ing kutang gulot darating mayap pagagawan mo, nanong kaya kang intensyon. Dapat mitutugma lareti. Mayap akasasangkanan, king mayap kararaptanan. O mayap atangka, king mayap agawa. Tamo buri po tang mitutugma. O miyakma, ing bage-bage. Mamiyata mo nga limbawa. Tamo buri limbawa, ing sintonado. Masakit. King balugbog. Potang inkanta, makatod, king tono na, ning mamantabe musika. Masakit, king balugbog. Sintonado, wari, potang magkanta, atin lang nota rin. At dapat itang notang kakanta mo, akmaya, tugmaya, kiyatang piyesa. Potang tugma, ang bawa, doya dapat, in kaya kang notang kakanta, magkanta kang mi, do, re, mi pa, akma, sintonado ya nga tamo. Nano pang halimbawa, king malan, tamo buring manong, matsuyang lalon, nung halimbawa, bawa king panahon na ini, tugma, natang kule, kaya katamong combinations, atin sadyang kule, mo happy tugma, at akit mo ing manongya. King pamangan, makanya mo rin, king malan, king pamangan, ting mo namang mitutugma king pamangan. Imagine niya po, alimbawa, nanyo kaya lasa yung ice cream nung ating niyang bagok. Ay, sipiya po ita.
Wat bago king haisip ko. O kaya, sibukan mo na yan kanong tiniltil, ing tiniltil aslam, ing cake. Alila tugma, po. Manong yan, po. Eya tugma. Kimpamangan, manyaman ing mibabage. O, napakamaranon, pamangan pisabihin, pamagayuno pa mo. Sampol na rin, suman, ing kahit eterno din king mangga. Ay, chicharon, teterno din king atsara. Ay, balo ya pala kaya tita ya. Muaslam at mas manyaman niya anong chicharon king atsara. Nano pa, ing lechon. Na po, kailangan tinyang sarsa. Tugma. O, ing dinuguan. Nanong dinuguan? Tidtad. Terno na. Puto. Owa. Basta pamangan tatandaan nyo, magayuno tamo Sampol lang mo pureta. So, yung burita mo punto kayanin kadyang king pamangan, kailangan may tutugma. Kailangan may tutugma. Yung ebanghelyo man, tungkol yaking may babage, may titerno, may tutugma, aluwaratang sintonado. Simbit lang ng Yesusing ustong paralan na ning pamaglimos, ustong paralan ning pamanalangin, ustong paralan ning pamag-ayuno. Pasibayo, reting atlong maya paggawa o dapat kabanalan, agyan paulit-ulit, nalarin pamanalangin, prayer, pamag-ayuno, fasting, katlo, pamaglimos, almsgiving, o reni-rening atlong dapat kabanalan, o reni-rening espiritu nining kwaresma, ing kakatamong pisamban, agkata nakatamong gawan ladeti. Dapat ning gagawan tala, kailangan mayap ing kakatamong paralan, ustong paralan, right intention, sana ing makaterno, kareting atlong dapat kabanalan. Ela dapat pagparangalan. Ela dapat mas maligway ni pakitang tao mo. Ela dapat pakitang tao mo. Itang basta atin lamong asabi, dingaliwang tao. Dapat marapat laking paralang makalihim. Makalihim nga naking ebanghelyo. O ito po yung titimid ng Jesus king pamamasa. O iting ustong paralan. Gawan laking makalihim, ela pagparangalan. Ne po, may tutugma nga tamo, may yakma. Nalo, ing maya patangka, king maya pagawa. Ing maya pakasasangkanan, king maya pa kararaptanan. Sapat, ing masanting kagagawan, maya pagagawan. Dapat, maya piya naman, ing kekang paralan at ing kekang tangka. Halimbawa, ing meto nga miglolo iruming kang maring, halimbawa, maya piyang gaway tala, namang maroking pa maglolo. Pero, uling kaluguran nga migloloya, pero uling makwal tayo. Uling, uling ating niyang Eden agenda, nga na, uling ating aliwang reason, ito, anya pala piglolon, nano pa, para man meng pera, ining mangailangan, mayap yung gawa ito, para man bang pautangan lub, o kaya bang pagtubuan ng 5-6, maling sangkan po. Maling sangkan. Nano pa, sisimba ka balang Domingo o balang ating misa ketiking parokya. Mayap yung dapat ito, sisimba. Pero nung sisimba ka bang makatakas ka mong obra, king bali. O kaya ban, akit niya mo yung kaya kang paglolon. Ay, sagli, mali yatang sangkan ito. Mali yatang sangkan ito. Po. O kaya giyawa mong mabilis yung kaya kang obra. Baka mong makipag-indredus. Mayap yung gawa, ing giyawa mong mabilis yung obra, pero mali yung kaya kang sangkan. Karang kapatid, kaniting aldo, panagkat na ning ebanghelyo, maya pa dapat agagawan, king maya pa kasangkanan. Mitutugma, maya pagawa, at maya pa tangka. Well, kaniting eleksyon, malaguyan naman pong lawan ini, karang kataong pong yalal, kandidato. Po, ganaganang mayap agawa, po, ating mayap atangka.
Anya ka rin lulub in kaya katamong pamangilatis. Emo sa pati nga kakit tamo reting gagawa na kayapan. Pakibaluan tamo rin, what's behind all this? Nano nga tsuking kulot darating mayap agawa? Naning intensyon, no? Naning tangkan, na makananing paralan, ng pamanyapat karating mayap. Uli ng taya, sapat, ing mayap kagagawan. Sasabihanin nga pong Ginoo kailangan, terno ning mayap pagagawan, yapin ning mayap akasasangkanan. Ampong mayap aparalan. Po, mayap aparalan. Kaniti mo na mga do, tanggapan tayo. Iting tanda ning krus. Po, king kiyakatangkanwan, abu, laring magamit. Inga po, tanda ning kiyakatao may natamo, makasalanan tamo, iba't tamo king alikabok. Dapat tandanan tamo, ing ugis niting abu, ugis siyang krus. May natamo, matbud tamo, makasalanan tamo, dapat ing katutuan niya pinini, ating mengabos, ating Diyos sa mengabos, kaya katamo. Nya, karang kapatid, te sana yung kaya katamo pong disposisyon, abang tatanggapan tala reting abu, king kaya katamong kanwan. Tandala reti, ingitamo, may nat makasalanan tamo, dapat ating Diyos ang mengabos kaya katamo. Inya, pangatawanan tamo ito, king kaya katamong pangatawo, tamong kakalingwan, ating Diyos ang mamatawad, ating Diyos ang maninaya, king pamagbayo ning metong tawo. Sumisi tamo, pahinggulot tamo, karing kaya katamong kasalanan, ating Diyos ang malugod at mapamakalulo, ipagkalub na, ing kaya katamong kapagnasan. Tandaan ng tampasibayo, ingapong ginubalo ning lamaning kaya katamong puso, akakit nala, ring kaya katamong kapagnasan. King Espiritu ngayon ni kapatid, mausta mo king apong Ginoo, kaniting misa, hindi na nakatamong pusong mapagpakumbaba, pusong mababo o mababalog, lumapit at aminan din kaya katamong pamikasala. Dapat magtiwala at maniwala tamo naman at itamong Diyos ang mamatawad at may ngabos kaya katamo. Amen. Ngini po, maganap ya ing pamendisyon at pamanguskos sa abu. Talakad tamo po. Manalangin tamo, kakalaguran kang Kristo, adwan tamong kingipa, ing bendisyonan na itingabu, agamitan tamo, anting tanda ng kaya katang kapanyisan. O Ginoo, panuanan me ing palpikasalang manyawad king kaya kang kapatawaran at bendisyonan mula ring sablang tanggap kang itingabu. Gampanan dasana iting panawon ng Kwaresma, anting pamagsadya, kintula ning pamanyubling mebye. Itiyadon mi, King, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Si siya nyulat painggulutan din kaya kayong kasalanan at salpantaya kayo, King Mayap Abalita. Amen ayo po. Amen. Amen. Lumapit la po ngayon rin kaya katamong EMTC. Ala no pong sasabihan, happy na po itang formula ita. Ne po, diretsyo no po mangaskas, abu, karing kaya katamong kanwan, at intanda rin kaya katamong kapanisyan. Berin sabihan gawan tamo po ini, kimit nung katahimikan, habang may kakantaya, ing metong dalit. Kayo na upuan.
Talakad tamo po. Himbalang panahon, kaluguran kong kapatid, kailangan tang manalangin, dapat lalong-lalo na kaniting panahon ng pamagsadya king pamanyubling mebye. Impakibat tamo po, ginuwayo, ausan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Ulitan tayo po. Ginoo, awsan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Para king balayan kristyanong makalaganap mabilo gayato, banlalo yang numabang king balang amanong manibatan, king asbok ning Ginoo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, awsan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Para king kapayapan ning meto yato, ban maganap karingal doreti, ing kasaupan at kaligtasan ay iba't king Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, awsan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Para karing makasalanan at malilili king dalan, ban magbalik lalub kaniting panahon ning kapatawaran, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, awsan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Para kay katamong makatipon kaniting kapag masusyan, ban milako lubos karing puso tamo, ing sablang kasalanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, awsan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Tanggapan na sa aming Diyos, ng kikatampong kapasalamatan at ng kikatang kainunan, ang timuni yun king kayarian ng maligay rin kapatid tamong mayamo na biye, ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, awsan mo kami king pamanisi at pamibayong biye. Ngini, king katahimikan na duwan tamo yung sarili tang kapagnasan at ting kapagnasan ta rin kikatang kapatid, amanyawat ka rin kikatang panalangin, ila po rin makatuki. Oy paming mayupaya, paintulot mong makapagbalik yang mitnong kapanaligan keka ing balayan mo at sumuyo yang mitnong kalinisan a puso. Itiyadod mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tamo po para king liturhiya ning Eucharistia.
Panalangin kayo kapatid, baninin kay katampong dawon matanggap yo, harapan ng Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O tapat at malugod na Diyos, kareting ayin daralami harapan mo, pakyabe ming kabilugan ming kapagnasan, sumisi at kawang dapat kapaglarinan at makapagbayo kaya ka at karing kaparaming tao. Tapot baluming alaking sika na nung alaka. Paintulot mong ing sakripisyo ning kaya kang anak, alila ng sika na ning kaya kaming kainan. Ing masugid ming panalala, king sarili, king pangabuklat keka, at karing kalupa ming tao. Itiyadod mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginum manatili kaya kayo. At keka ang Yat timurin, na yoreng puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ang ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, oy pa, Diyos kinananggat lubos mayupaya. King kaya kaming kapibabatan, king kasakitan sa sopan mo kaming mikatetagan, sumupil, king kaya kaming kayungyungan. King pamakitulad mi king kaluguran mong anak, amig pakasakit para kay kami, ikatula mo ing kapibabatan mi, at parangalan mo ing kayapan mi. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ulinita, kambering sablang kororing ang hel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe lang tuk ng babiya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloy pa'y kayong panibatan ng sablang kabanalan. Ulit na pagparalam, puming pabanalan mo sa rating ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malalang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayang mi daon kusan loob king pamaylasan at kamatayan, kinuha ng tinapit te pasalamat siya kaya ka, piraso at binyen niya ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuha ng kalis pasbayang pepasalamat kaya ka, bingin ng kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo, para karisablang tao, banket ami patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Darawon miya kay tintinape ng biyating kalis ng kaligtasan. Layo min pasalamatan kaya ka. Ing pepalyarya mo kami matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba min pagamwa mo. King ikamingan sanang may sulusulo. King katawan at dayang Kristo. Tipunan na kami anting meto ng Espiritu Santo. Ganakan meway pa nga, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, i Florentino, kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Gino, ganakan mula ng puting kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakalulwan mo kengan, gawan mo kayang karapat dapat magkamit king biyela nangga. Pankayabe ng Maria yung Birhenin doon ng Diyos, is San Jose, akayang esposo, kayabe ring apostol, at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburyan king kaya kabanin panawon. Puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King, kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagom ning banal ay espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman, King, alanangga. At ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa karengamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabus mo kami ginukisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, man king kasopanin kaya kang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming tala pangabos.
O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sa babaligdan din kaya kami ing kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayan ni kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan yan po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapatid, ing kapayapaning ginu, manatili parati kaya kayo. At keko ang timurin. Ipakit tamo pong ini, may kakametong tamo king kapayapaan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. Kapatid, nyo ing kordero ning Diyos, nyo i Kristo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalag tamungan itamong mayawus king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat ikasmiya ing amano mo, kumayap na ako. Talakad tamo po. Kapatading katawan ng Kristo, Amen. Karingatsukin pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatyo king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, migit, king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat pauli na ning penandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari, tsuka ka rin, at pakisan meton keng lubusan ning sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos, ibami, dimdami ing awos ning kekang anak, magpayo kami at maging balayan mo, malaya para keka at para king metong at metong. Pusan mong iting Eukaristiya, ibiyen na kay kami, ing sikanan patibe at pasagiwa, king matbudming lugod, ing mamatawad ay susukad, ing munye ay mangwenta. Katman mo kami king sarili mong masabal, para karing peka malatiming kapatad. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ngini po agkatanda kayong siklaud para po king panalangin para king halalan. Manalangin tamo bakin darat nga pambansa ang pumpang lokal halalan. Ing tunay amagari, iya ing kaburyaning Diyos, amamantabi ka rin sa blang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan, ban makapamirayit. King kailang malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamangamano. Abe-abe tamong ipanalangin, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baling konsensyami, iyo inggawan tuntunan. Ban ing kaya panding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Ban ing dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka, ampong mayna, ilaring migit, miyunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong, yaing mamiedalan king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo. Pastol ning kaladuami, Ampon talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika ya ing pagkalugmuke kami. Meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla. Ampong dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami. Anti mo ing pamanantabe mo kaya kami. Manalo na sana ing pamanantabe mi king politika. Para karing botante ampong kandidato. Mamie parangal king mal alagyo mo. At makasawop ban sumulong kami king kabanalan. Manggaman king alananga. Amen. San Simon Apostol, Ipanalangin mo kami. Patronin Nuestra Señora del Pilar de San Simon, Ipanalangin mo kami. lukluk ko po sagli, mapilan mo pong paganaka. Una, kapasalamatan kaya kayo nga pong may nantabi at sinimbo ang ining mumunang misa ni kakatamong Mercos de Sinisa. Kare mo namang religious mandated organizations sa Menantabe po, at Sinuyo. At yung pa pong misang gatpanapon o bengi, alas 6 po, kini king kakatang parokya. Panagkatiya po, nung ating mangutang kaya kayo nung ating pa pong misa. 6 p.m., kini po king parokya. Antimurin, po tang alas 8:30, rin kapatid tamo, karin king Santa Cruz, kaya benala rin king San Nicolas, rin medyo malawot na parte ng kakatang parokya at na pong misa. 10:30, mag-request siya po yung San Simon High School. Last week mo po, pagbigyan tama man po, at yung pong misa karin king San Simon High School. Antimo rin po, alas 4 naman po, ininggat panapon, king Barangay San Isidro. Umpisa po ngayon Biyernes,
nining Quaresma, magumpisa niya po yung kaya katamong dalaning krus. Panagkat niya po kaya kayungan kapatid ko, balang alas 4, ngening biyernis, at karendarata pang biyernis, maganap ing istasyon ng krus, kiniya po kilubpisamban. Tukiya po ing misa, alas 5 niya po ninggat panapon. Pasibayo, every Friday ganyan, ngening Quaresma, 4 o'clock, stasyon ng krus, 5 o'clock misa. Yan pong March 4, paki-flash ko, rin kaya katamo po nga in charge sa barangay. Ngayon pong daratang Biyernes, yung barangay Santo Niño, ang popang San Juan, din pong in charge. And so on and so forth. Paki-check niya mo po yung kaya kayong baryo, nung kapilan niya po yung kaya kayong assignment niya po. Pero, gana-gana po maka-imbita, kumparanda ko nga po. And then lastly rin kaya katamo pong Maleldo schedule as promised. Yan po, at luno pong tarpaulins, din kaya katamo pong pinaskill. Thank you, Service Committee. Kaya ni Rapisamban, karin king palengki, ang po po king Galang Road. Yan po. Yapin po yan, medyo malatiya po, pero maragul pong tarpaulins, makapaskill nongan po. Antimurin, individual tarpaulins mo naman, yung kaya katamo pong Pembiya ka rin balang chapel, pantagyan na kayo munta kiniking parokya. Salamat kong Jervy Santos, sponsor tamo ka rin ng small tarpaulins pinaskil tamo. Parang po rin schedule tamo kay Maleldo, we are all set, we are all ready. Napon po, third meeting mi po king special committee Quaresma Maleldo kiniking parokya tamo. Uling ating yung pepalwal ba yung guidelines ng CBCP, ang po ing Archdiocese, Bishop Dong. Yan po napon, inappropriate nila, retang guidelines na po, nung makanalagampanan din ng aktibidad sa akakitsyo po. So, karindaratang ialdo po kanyan, karatang ating pong participation, lakwas na itang kakatamong Holy Wednesday, ang po itang Good Friday. Po, payahos na dako kanyan din kakatamong pong in charge, karing committees na po, bangkanita makapagplanong masalese, kareting kapag masusyan niya. Kapatid ko, umpisaya pa mo ini, ning kaya katamo daning maulang aldo, daning banal ay aldo, kaya katamo pong kapag masusyan, anting katoliko. Nga katanda ko nga pong aktibong, makisanmetong, partikular kaya kayo pong presensya, niya po, karening daratang aktibidades. Maging niya sanang makabaldugan, at maging niya sanang mabunga, niya po, at ligtas, syempre, ating pamurin pong protocols, niya po, agyang migluwag na pong bagya, ating pamurin pong protocols, agpangking uutos na ning kiyakatampong IATF. We are on level 1, by the way, niya po. We are on level 1, kaya po king kiyakatamo pong probinsya. Pero, again, ingmit mong pamaningat at siyo pamurin po. At po, dakal po salamat pasibayo, at God bless po, mikitikita po, karing daratang pa po kapag masusyan kiniking parokya. Talagang taong po ngayon tanggapan tayo ing bendisyon ating pamupos. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kay kan timurin. dukuyo rin buntokyo, para king masusing bendisyon. Ingabong tingkap tangini, paganakana, kaya katamo ing matbuding biyatamo, salawayan at mababo ing lugod tamo. In Diyos, inaus na katambang ganap ni biyebe king biyena, bandalanan tala reting 40 aldo, kambening kaya katang Ginoo, ban palalaman ing biye at lugod tamo. Tara, sumuba tamong kayabe na, bustan mateng kaymutan, ayat siya kaya katamo, tuklasan niyang pasibayo, karing kaparatang tao, at gawang malayang pasibayo, ing metong at metong kapamilataning kaya katang masabal, kasuywan, at kayapan. Bendisyonan ako sana, ning Diyos, para kaniting obra, kilagyo ning ipa, at ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Tara, at may biyabiya tamong mayabe-yabe king kapayapan at sikanan ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasibay po, may payabak kaya kayuhan at pimingat tamo po palagi.